Thaathita miaraho ya umuthi kurerikana yuthire moima hakuhi na kiara giki niguo maguciriirio ni indo iguthaitwo na njira ihanaine kiara-ini giki kiria gicunji kimwe giakio ni kiarahu mai. Na thutha wa gutambura ati kuna ni mĩĩrĩ ya andu ni mahurio riboti ceceni-ini ya borithi iria ing'ethanĩire na kiara giki o makinya manini na hau mihango ya gucaria mĩĩrĩ ingi yambikwo. Niko na miaka mingi zaidi hapa tangu wakati ya mashimu na hatujawahi kuona kitu kama hii. Hizi vitu kwa nini hatukuwa tumeziona kabla maandamano ya vijana? So vijana wetu wameshauawa na kuna shimu ambaye imefunikwa na magugu. Hiyo shimu inaonekana kuna watu ndani. Sababu kama hii shimu hapa wanaweza leta kwa hizi takataka, ile shimu unaweza ona kama kuna magugu juu, lakini ni shimu iko na zaidi ya 250 meters deep. So tunahofia hata hiyo shimu waje kama wanataka saidia waje wafanye ukaguzi. Ciuria ciumirire ria kuhithukiria ati mĩĩrĩ ĩno nĩ ĩgũcucĩtwo icunjĩ na njĩra ya ũnyamũ na igacoka igekĩrwo maratathi ma nailoni ma rangi wa kihuti. Kuna watu kwa sababu huyo mdemo amekuja ku report ni wa community, so kuna watu wana miss. Mimi kama a woman obviously na feel vibaya sana kwa sababu hawa ni wanawake wenzetu, they are vulnerable. So unapata najaribu kufikiria inafikia wapi, unapata unaua mtu hiyo design juu kuna watu wenye hadi wamekatakatwa wako half bodies, unapata kuna mguu, intestines, unapata kuna mwili ya juu. Mbona mfikie hapo? Maafitha a borithi rungu rwa kamanda wa borithi wa Nairobi Adamson Bugei maugite andu aya kwaya gukorwo morageirwo kundu kungi na mĩĩrĩ yao ikareho haha makiuga mĩingĩ yao ina irema cia mahiana gutihio muno. Na hii shimo tunaomba mchukue hatua katika hii shimo na shimo katika kaunti ya Nairobi yote. Mahali palipo na shimo zote ziondolewe na hizo shimo sifeiziwe. Serikali gani? Mfanye kazi bwana. Mili mambo yenye nimeona hapa bwana sijawahi ona kwa maisha yangu. Imagine binadamu amekatwa pieces na amewekwa kwa gundu. Ikuo ici ihanikite ciumia nini thutha wa mirurungano ya gutetia watho wa kigina kuria makiria ya ikuo 40 ciekĩrirwo mũkonde na igũrũ wa ũguo kũrĩ na andũ matarĩ moneka gũkinyeria rĩu na angĩ makanyitwo mĩgwate. Na ona gũtuĩka Inspector General wa borithi Japheth Koome atigĩte wĩra, rũhonge rwa gũthũrimwo mĩrutĩre ya wĩra wa borithi IPOA nĩ rũhoete andũ arĩa matarĩ mona andũ ao mahũre riboti nakĩo gĩkundi kĩa Haki Africa kiuga borithi arĩa manyitĩte itemi mabatie gũtacũkĩrio ikinya rĩa kĩwatho. Police have all left and there's a possibility that there are still bodies in there. So anything can happen. I can confirm, contrary to what you hear out there, that everyone that has gone missing has been accounted for, is not true. We still have people who are missing, and it's unfortunate now that we are identifying bodies. We can only hope and pray that those bodies that are here are not directly linked to the ones that are missing, because otherwise that will paint a very, very negative picture of the police service. Ruhonge rwa borithi nĩ rũkĩrirwo makĩria kumana na ũhũthĩri wa hinya mũkĩru hĩndĩ ya mĩrũrũngano Akenya magĩthiĩ na mbere kũria President Ruto atabania mogarũrũku rũhonge-inĩ rũrũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ MWAURA wa NDUNG'U.